Bor berek. Bor berek. 300 ming. Mana katta. 300 ming. Mana qaydasi yo'q. Qonar assalomu alaykum. Barыңыздарга бүгүн 17-aprel 2022-yıl tutkan orozоңуздар кабыл болсун. Биз бүгүнкү ноокаттагы жылкы базарды тартымыбыз баштайлы. Чыгарлыш жаккан болсо класс деген берген бастырыңыздар. Каналга катталып болсоңуздар, подписаться кнопкасын бастырыңыздар. Bunun boğazı kançaga çıktı hem Gürön kaçkan? Sizin barınızda kança verdiler? 210 bin. 210 bin mi? Boğazın 400 bin sonunda şu an. Muağın kımaş kılota. Kançaga çıktı? Kaçı? Ana. 250 çıkıyor da. Azmanı var azmanı. Girin. 260 bin mi? Gel girin çıkana. Oldu gitti ki. Ablam bacak bitiriyor. Atla. 265 milyon bahsettim ne kadar. Ne oldu? Sen ekmek almış. Var böyle gidelim. Olsun bir bu. Bak hursan şimdi ben. Ol bar böyle. Şunu bırakın akı. Bar böyle. Ne haber işte? Nakıma. Ol birisi. Ne ettin ben? Yo ana 300 dedim. Ben ne kadar bu hafta ne ma boşa bola. Atının ağrı 300. 5 milyon koyarsan mı ol bana? Bar böyle gel. Bar ana. Ben ağzımdan dükkanım yok. Yok var demiş. Minik geldi daha. Kaça verelim sen? Ya sen. Ağzından kaça aldı? 5 son mikem 3 milyon. 300'e 5 koy verdi. Ya Koymayacak adına var bir yaklaşsınız. Kaza kadar zararına gel. Oza talaga. 300'e satarlar mı oğul balalar? Ver bereke. Var. Aziz Ver bereke. Ver Aziz. Ver bereke. Ver bereke. Aziz ver bana çıkma çöre ver. Atkılı vasın ver. Bak. Ver. Bak hursa. Vergi ağzına kay vergi. Var değil. 300. Tatar. Çaptır. Kolun cenap tatmasın. Gel Aziz gel. Bak hadi gidip 300 milyon. Hursamız önde. Ana yukarı ben yukarı. Bak hursamız önde. Bak hursamız. Oy tak. Aziz gel. Ettim onu. Hursamızı gittim. Para onu. Kazan getir Aziz vergi. Azlık ben bosa aldım ben aka. Bak hursamızı. Bor berek. Bor berek. 300 ming. Mana katta. 300 bin. Mana qaydasi yo'q. Ama ulağım çıkardı. 300 milyon uşağı tükettik olanlar. O'zi narxini ham 300 ming deydi da. Öz 300 milyon dediniz de siz magazine sattınız ama. Alam paydalansın da. 300 milyon ne? 300 milyon kettik onlar. Adla Emir paydanı verin mi? Verdim. Yok atsan ama görürüz bir tek pay verecek. Boşuna şey de Ya men Rasuldan kelganim aytdim. Bir yarim oyli oldu mu? Bunlar o? Noat kimlerine sizlerden mi? Yaşıganlar eke attın. 8 yaş. Taza Karabayır nege. Sizde Karabayır. Boyu kança çıkat? 160 taza den ha? Boğazı kança hem bunun? 250 min. Ulağı жооп kenin da. Ulağı жақсы kenin da. Аттың қашқа вақтарынан azar. 250 min.
Номер калтырайлы онда? 995 0995 менен Мегаком 070776 номерине байланышып көрө бересиздер. Машалла. Оңго солго бир поворот кылайлычы гана. Поворотун көрөлүчү оңго солго. Любой жака. Тез экен, а? Тез жат экен. Болду. Aka qora qashqa qancha ekan? 150 ming. Yaşı qanday bunun? Chista Arap deb chiqarib bermaysiz da. Arap. Yaşı qanday bunun? 5 yaşar. Maşallah. Neçe yaşar dediniz? 150 ming kim var? Qancha berib aytadi o? Buna to'g'ri qo'shgan. Ugron qo'shgan. Yo'q, 2 taqay berayim, 3 kilo 20 berem dedi. Ha, bu sizden da? Yaşı qanday bunun? 6 yaş. 6 yaş. Desem, 4 yaş ekan. Sen ne tişini ko'rmadingmi? 4 yaş ekan ha? Qancha ekan? 3 aylı ekan. Bunlar shunday kechroq sayat. Qancha ham bunun bahası? 5-6 bosi 300 ming. 300 ming so'm. Nomeringizni aytib qo'ying ha? Aytib qo'yaymi? Balkim baydan chiqib qolsa. 72 ming. Ne desin? Kaça desin lan? 12-88-89. Şu nomere baylanışıp görürüzler. Biz telefon numaranı kaldırdık. Gördünüzler. Yaşı 4 yaşar ekan. Ulağa çavul lega? Yok. Telefon numara daha bir qaytalan ne? 72 ming 12-88-89. Şu nomere baylanışasızlar. Boyu kaça çatış duruşta? Bilmem bu. Boyu da Her belirsiz. vakit Rusya'ya gelgende aldım. Bir kanı kesti arasa taza. Bilgen bulay. Yaşı qanday ekan bunun? Ha, kunan mı? Biraz çang buldu da. Bağısı qancha ekan hem bunun? 300 ming. O Kızılçak'tanık mı? 350 mi? 350 ming. Bunan. Dançak tanış dediniz akam? Tanış dediniz dançak? 250. Yaşı qanday bunun? 3 yaş. Taza dançak bakan? Qashqarlari kelishgan. Ko'kroqlari mindingizmi? Sının qarangizlar, tuğanlar. Başlarin tik ko'tarib turgan, chekchayib turgan danchakning qoshqovoqlarini qarangizlar. Telefon berib aytib qo'yilakam, qiziqqanlar uchun. Kimniki bu? Ulug'tuq u. Boshqa va? Sodasini bersin ekan unda. 250 ming. Bu o'spirimlarni cho'ng otlarni ustidan chiqib tarish kerak ekan, aka. Yashi qanday bularning? 2018 ekan. Ay, Tavrodan beri var ekan, 2018 bo'lsa onda жаңасы yo'q qolar ekan da. Жаңасы. Bularni mindingizmi taqsir? Ha? Mindingizmi? Qanday paroda ekan bular? Rossiyadan kelgan. Qancha ham buni birinchdagi nomer? 300 ming. 300 mingdan kam bor. Eko'tang ha? 100dan kami bor ya. Ko'kroqni. Qo'shqa chiroyli narsalar ekan tuğanlar. Üç yüz mingdan kam var. Жаңасы. Qovoqlarini qarangizlar. Ne qilaylik aka? Telefon nomerini aytaylikmi? 05 mingdan 55 32 72. Uyda da var bundaların aka? Eko'la. Sodangizni bersin. Taqalar qog'ilgan tuyana deyin. Qudrat akamning oqboz otning bolasini bilib o'tayin. Qudrat aka, assalomu alaykum. Ishlar yaxshi ekan? Sog'lik.
Аттың жашы қандай ем, қаншада? 8'e çıkma. 8'ge çıkma. Bağısın kaç dediniz? Жақын. 200 min. İşi, ulağı, үйрі бар дең. Ақыр 30-30'dan бердің başına айтып қойың әм. 71 мінен. 77-30 номеріне байланысып көрі өресілер. Соғдасын берсін. Қаншаға шықты ма? Азырқы мезгілдің талауын алайық. Бе құлын Байтал базардыдағы біліп ерінімен баштасам. Арасында қошып кетсем. Ассаламу алейкум. Іштер жақсы өкем? Байтал екен, а? Байтал. Жашы қандай екен бұның? Қанша? Бірді туған. Қанша дедіңіз ең бағасын? Бағасы? 150 min екен. 150 min. Базар баға берді тауын? Ем, а? Содасын берсін. Құлынды бе? Қарабайыр бе? Қанша екен екен мұна құлындыңыз? Қанша? 120 min. Құлын еркек ұрғачы? Еркек. Қаншаншы құлын екен? Belgisiz be. 120 min. Aç görmüşsün. Dişini açtırıp görsen dişi yapar. Biraz yaşra inimera, yaş ötüp aldırak için ha. Orta yaş eken ha. Belgisiz be. Aldınız be. Ha. Buna kaç eken kök be, kulunu menen. Eko ene bala 150 min. Ene bala 150 min. Aytüreyim bak. Buna Baytal be. Adam tartılmaydı negizi. Kança bular? Be, kança bağısı? Verirdin mi? 250 min. Sodasını versin. Eko 150 min. Bunun da kulunduğu be turat. Sizlerden bakın. Kança dediniz eka? 250 min? 200 min. Rusya'dan geldi o bu. Kaçansı kulundu eken? Жаңын etip tura? Erkek eken ha? Urgaç eken? 200 min. Жақсы. 5'te bitti. Bunun da öte güçlü bey geliptir. Kança dep duruşsun? Biz beğenmeyiz şura. Taksir bey kança kulundu menen? 400 min. Rusya'dan geldi be. Алдындағы көрсетейін ем, анан жазбаңыздар комментарийға, арқасына тартыпсың деп. Құлын еркек, ұрғач, еркек екен, а? Машалла. Бұл өз сатылау мына баласы? Екеуі чоғыз, ене бала чоғыз сатылады. Қаншаншы баласы кенен бұл енді? Екінші баласы. Екінші. 400 мыңнан кемі бар бұл? Азмас қойы береміз 400 мың. Орлов екен, не екен аға бұл? Россиядан келген. Россиядан келген, чоң бе екен, а? Машалла. 400 мың соң кем бар екен. Бұндай сынды бейлердің телефон номері сұрайсыздар. Айтып кетейін. 999 0999 менен 96 96 59 96. 5996 номеріне байланысып көре бересіздер. Содасын берсін. Андан кейінгі бе, бұл да өте чоң бе екен. Базар içindегі алдыңғы бейлердің бірі. Так. Ассаламу алейкум акам. Іштер жақсы ұзынырақ қармы берің, а? Қору қашқаны қанша дедіңіз? Бағасын қанша дедіңіз, ака? 200 min. 500 min. Жашы қандай бұның, ака? 6 шар. Екінің туған екен. 600 min бұның, ака, машалла. Бенің азырқылы ұшылы бойымен 170 шағаладым. Балким андан да бейік болушы мүмкін. 170 бойы шығып болады, да? Çıkart. Assalamu alaikum. Жақсы ба? Салам. Кәң мені көрішіп Салам. Шер ақшы? Не қыласыз? Бені қармайсыз ба? Ortağa gel gitmiş. Жетіміш. Кәң қолын бәл. Бұл сразу бағалашқан қармайды, сіз ертірақ беріп қойдыңыз. Тішін көріңізші ғана? Жаш екен дейді, адылау бұл. Сынудағы арқаларды. Телефоннан бағылды ау. Номерді айтыңыз әнна. Қызыққанда. 0778 менен 27 49-39 номеріне байланысып көресіздер. Пародасы қандай екен, ака? Польша. Польша туғандар екен.
Atты qancha deding tuğan? 130 ming. Arzon temadagi atlardağı tartımını başlayın. Yaşı qanday bunun? 8 yaş. Telefon nomeri qaltiraydi. Aytır. 0773 bilen 06 52 11 nomerine baylanışıp görüyorlar tuğanlar. Bas 130 ming. Çаңды қарасаң ара туғандар. Бұл ат қанша екен мұна құйрығы түйілген? 200 мing. Ұлықтың ат. Арзан темадағы. Аке аттың басы қанша? 200 мing. Жашы қандай бұның? 4 асы. Arzan temadagi attın özü жоқ. Şöyle bazarda. Assalamu alaikum. İşler жақсы mı? Attın bası qancha emi? 170 ming. Yaşı qanday bunun? Yaşı 5. Nomer aytaylı mı? 0552 bilen 88 0687. Nomerine baylanışıp görüyorlar. Buna attın bası qancha ekan? 150 ming. Yaşı qanday bunun? 7 yaş. Sizin atınız qancha bası? 170 ming. 2000 dolarının tegeregi. Yaşı qanday bunun? Жаңасы. Nomer aytып qo'ying. Nomerde, telefonda. Boshqa bir min yurasizmi? Bo'ldi. Sodasini bersin unda. Tak. Attın bası qancha aka? Bilmaysingmi? Ya kuchli ot minisiz qolgan bugun. Qancha bası bunun? Görüşü o, görüpsiz ot jig'ilgan yerlar jonlab ko'tarib ketayotgansiz-da. Qancha dedi bosin? Qancha dedi? 100. Tak. Salıngan jurot. Yaşı qanday bunun ne? 5 yaşar. 5 yaşar. Ha? Bunun yaşı 5 yaşar ha? Boyu qancha chiqib qo'ydi? Boyu 1.60 garantiya. 1.60 ga javob degin ha? Yürü barmı жоқ bu? Yürü qo'lda qo'yilgan. Qo'lda qo'yilgan. 1-2dan beg ha? Bası qancha emi? Bası 160 kişi ekan. Bası 160 ming var. Telefon nomerini aytib qo'ying qiziqlar. 0777 0777 71 71 16 16 59 nomerine baylanışıp görüyorlar. Hozir qordar qarshında balkim sotilmay qolsa baylanışıp görüyorlar. Bası qanchalik? 160 ming var. Mana shunday.